Tang lai benai bau Karim Benzema oleh penyeso Syekh Klub Al Hilal oleh yokur kawe ke trofi haga kingkop ne kamit hadin baka Al Hilal kalapan penlimno ek Al Kholot da arlo weko kad bal laisnem urnado ka Klub Al Nassr ndre klempat yokur watang kawe ke trofi kane kedeke jingsya keno ya urnado nadu ba oleh penyeso Syekh Klub Al Nassr Namaro klempat yokur watang kawe ke trofi watla wadon jengkermen mentak ayom pan kur hadu artli ki trofi kataru tang ki arsin yelekai ki bedangsa kata haka final Asian Champion League 2 bat kumjuru Persya ek Al Hilal bat kane kaderu kasin ke basipho nagam ta Klub Al Hilal pan kur yega kusnam haka kingko Hakabaka Al Hilal klai yokur hadu kendai pawai di official trophy ha Saudi Arabia. Ar pawai sin haka Saudi Pro League khatlai sin haka Krau Rinkop, Shipyo sin haka Kingkop. Bat kan ne ka deru ka trophy ka ban ningkong nagam tajung manager na Italy kata usemwan haka Klub Al Hilal. Karim Benzema wala yokur kumbal lightly ki trophy ha Saudi Arabia. Kadban nakaliang jong urnado hadu mentah udang ap yakni ki trofi pa unjakur mentah usnam arajar punriu ladaja baka Al Nassr kan job ka kamba Osaka hak Asian Champion League 2 bata raja baka Al Nassr kan lawan penlim ke Al Hilal hakan ka khat ar tarik kata kamut mentah ayom mentah usnam arajar punriu ke Al Nassr kata yokur artli ki trofi has Saudi Arabia ke Al Hilal kelap limno ya ke Al Kholot ne kamit ha ka final King Cup da arlo wekon wat la da dei ke Al Kholot ke balayo ban thep kol ningkong tang ha ka minit ke basau Henry ke Al Hilal ke balayo ban pnek khajno ha ka minit ke basau poal ligbau Al Dawsari bat kelap ban pentam kol no ha ka minit ke basau san plus ar lingbau Hernandez ya ke bala assist dau Karim Benzema Gumtak Al Hilal klap penlimno ya ke Al Kholot arlo wekol kepada yokur ya ke trofi ka kingkop kepada deru kasin ke basipho na gamtak Al Hilal bankur ya kan ya ke trofi gumtak jingyale jung Al Hilal mentah kan dei persiapan ke Al Nassr ha kan ya khat ar tarik ban yakni bankur saya ke trofi ha ke Saudi Pro League ladak Al Hilal kan matno e ke jingsyarem hakmat ke Al Nassr kum taru kalinti jung Al Hilal ban khu trofi kelak kutno ha ka bak Al Nassr kan sadeno kum kaladu hendril da jabak Al Hilal kandang laban penlim yak Al Nassr kum taru ke jingkermen yak Al Hilal kadang don ban keni yak trofi nak Al Nassr ha ka Saudi Pro League menta ka ayom kum ta tungan sepej sah ka mit jung khat artrik manoban job manoban lim hapdeng Al Hilal bat Al Nassr ha ka Saudi Pro League kublai sibut